Lek, ya mau maringakan obat tebah minum ya. Oke, saya sasak dulu ya. Dia emakmu. Saya saya li. Mak pelak dari ya. Ya, bong tandi acara ruah. Benem aja. Ada mangkat ya. Buh, itu ini mangker. Seporan aja kok tak bisa nyanguin. Selamat. Kuh, enak kan kok udah mak di buan. Iya ya kok entar nyari naim. Oh, sakuntra coba ngejak mangkat deh. Tina, kok terus ah? Paling terasa anak-anak aja. Sedang bini mak bakun lemes dah kita ya. Ya periksa ke dokter lah mare. Pola tidak habis hakin gue ya. Nampi berokan. Mumpung ya ki karir resen lah. Kelak jangan sate kon desa. Cak habis apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban mo, tajuk mo mo. Ban mo. Berapa mo? Habis pamator kan itu. Dia apa? Nyuan berokan kan itu. Tan gula semangken nik bini kasak perpandai maberak semangken. Kan kondisinya cek lemah nah. Berapa bulan lah? Kan oleh 2 bulan kan itu. Iya, iya. Siapa yang mana bini na ban? Mar akan itu. Kan dipanggil Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arya osa pagi kata bini na. Sak osa pagi malar muka. Sarang Allah paling kempang. Paling sehat. Lahir kelaban normal. Ya, hebat. Yenom boleh kan. Iya sampai enom pas osa pakin boleh keduk tabung. Oke.
Iya kan lah. Oke, Yonet kan itu. Iya iya. Laku. Aduh. Amplop salah tak lupa tak cabai sakit. Cabai sakit ya. Apa kita mulai? Kita mulai apa tak mati dah kia? Apa lebih? Wah. Berjecer mo. Ki bersecer, pacung kan itu. Oh iya, saya coba. Ya tengah teh lakom. Ki. Pak kancah tidak dinas sekali betul Santos. Hujan rintik-rintik. Buru jarang-jarang. Assalamualaikum. Salam. Ya beda. Ya. Jengkok ki buru. Lebat iman-iman pakai ambu boleh. Duh kalau ini. Apa? Dem mati bini nakmu. Ini serok atmur. Bapak banyak tanyaan bini noreng beli. Laki nyari apa oro? Ya. Benih dah iya. Ada remah. Ki buru kok nanganin atmu asa-asa. Tak kok lah kalah ke si bini ke. Sasa. Iya. Sengak keng berembekan tron sebunuh butuh. Tapi atmurwa bisa saja keng ngelaati ke bini. Masuk. Bisa jadi. Bisa jadi. Mak, apa urusan sebut. Keng angli. Gila engkau lah karla. Lebet isitin kodatmu, atmu nak sabuan deh sing. Mak buru atmu sabuan TV sih. Nggak sengat mulai pegendeng binin li. Duh. Pola ada iya, pola ada. Oke nih, cerka. Ada remah. Mayu kena paspor. Lebih. Iya. Yuk. Nah, Pokoknya enak. kita aja kan cahatan tretan deh sampai jadi korban yang bini kan deh iya. Ayo. Ayo bah langsung. Boh. Ayo kita selencer le. Mau ya aro kok anu cilen yuk. Iya, mayu. Netes dulu. Apa li? Kita mau yang kok le. Mah nyeri anu Mendesak. Muncul lah teh. Muncul lah. buang lagi buang. Beri tepung apa ini? Tak buang aku saja ke orang itu dia. Ya, siap ya. Buang. Lembu uli. Yuk kita keluarin. Tuh lihat. Aman Aman. Aman. Mari li. Lu kare sekonit Li. Orang li. Lima Li. Li apa? Boleh. Oh, udah somor. Jelasin. Iya. Ayo. Alanduk ayo mon. Iya mo. Matoto ka karis guni. Datang di mana ban? Datang cabai semua mon. Itu ilmu kesadam. Ana pantar kita ini. Aca bisa kita bini rumah bero. Jadi lemes sebulan orang. Si. Atar na boleh kakimu. Cuk dia lebur. Poki ngode mon. Boleh kok lebur punya di anak di roh. Itulah materi masalah apa dah? Iya.
Kau kianan dua ya? Iyalah. Emang kena macam kepurun dari orang. Entar ka componat mo ka ito ya. Beda apa? Misi penyelamatan Kiai. Maksudnya? Seni ke Kiai. Besa-besa kiatmu mangkenan nikah acurak kalah ke si bini. Pagendeng dek si bini. Jadi gula sarang toli terongak maseng malah tak sampai kalah ke si bini. Ingki ya. Kelak gula ngatelain asa-asa. Pas naim ngatelain ka ito perapana sabuah. Hari ini gendeng di sini kan. Cender daja kalun. Pola sebenarnya perapaan sakit. Oh tapi perapaan antara jalan. Keng gula yakin kan ito. Yakin ya. Ceat mo ka ito makin itong kok bini. Tale surusu. Etong kok ada dalam makanan. Ingki makin at mo ka ito yator bini. Tak langkong terus sesawas kan. Oh iya iya. Mon, Ada datang mo. iya mon juga ntar beli teking kok ban belepah ke pasar gitu. Ban kita mare. Hari ini lebaran lah. Netos di dia. Penting dia. Beda apa macam gawat jadi. Benih kun gawat mo. Tapi darurat mon setia. Da iya mo. Aneh engkau nang ngalain beun dia. Aneh tak sewajarnya. Mak bede kek lake asa-asa dan naim asapuan. Muntak keng beun lah kalah kasih bini. Oh iya. Terus pasar apa? Iya benih iya mo. Beun rekan reng lake. Kutu petegas ke reng bini. Ica ende ica reng bini. Isoro sasa. Isoro asapuan. Lah, cendek cukup cereng bini. Pagendeng pula habis si bini. Lu kena. At muri beni ico koco. Tapi binin seteriar usah istirahat total. Setia binin tepan rek membere. Kebetulan kandung neri lemah. Oh. Keng je ki mon. Ketaat Moria kan hanya mereng lake. Masa tak gengsi ala laku si bini. Suruh sasa, suruh sabuan. Orang laki tak kira lontor tercede. Amar kenolongnya kalakon si bini. Beli bekal tetimul je. Or ati ikhlas. Tor sabar andi. Bil bibinin atmuri tepande membere. Nangkin istirahat keangkui kesehatan janin. Acara mana kanan. Ciri ya, meni beli tak pas tombu kolat. Karena odik laki bini dia. Tada cerita tanah kepungaan, ban kesampurnaan. Ya kecuali ya sekadua je bisa ngesaleng ngesen kekurangan, ban bisa ngelangakin karekongan. Teti engkau setang bini dia, beni kun ngampong kau dien. Tapi apa reng dalam ajalin kau dien dia? Do apa mo? Alasan kapi bodoh telah puisi. Mayu li, boleh. Apa? Mayu mon, boleh ke pas. Pas ngakan apa reng rumah marina. Kok mele teking kira kena suruh kon menyaman benda. Mo,
minta sapora mo. Kau kibur yang bulan emosi mo. Sapora nih. Iya, engkau saya sadar. Ci apa saya kapun tambah ben sarimo. Hari bener. Tina kok norak ya? Kau narang mo. Tetap agak kemunduran si Bu tabuan nungku. Tinggalkan.